Ndongoi Siaole yikwatiwa kutambuka kaunti ya Kitui vomuthenya wa uni enenthini makule kwiyumilwa kwa wingi kumathocha na vala mekwatiwa kutambuka ilioni mbunge sikivothokanio ukulyo uo mwani mwa bunge wa Kilomoge cha Mwingi North Engineer Paul Nzengo vala aina vilingi wa mauvua wetakana yu ivinda ya kamba kutongosia nthi ya Kenya nithivikie na mailite kwiyandikithia kwa wingi tako ni makura kileloni cha kwikia Ndongoi ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kivilani unyuvanini ukite matula motea bunge ma chama cha Wiper ala matite chama kiu na kukwatana na President William Ruto iwetakana maima kwitonga makelila mwaka mwono kuelesia. Mujumbe wa Kilombunge cha Mwingi ya Yulu Engineer Paul Nzengo ni wakulia kalima kaunti ya Kitui kwiyumilia kwa wingi muthenani waoni kivindani kala Ndongoi siangaliko ya ulei sikethe waitwa isi ndambuka ya sio kaundini isu ndambuka lekethe wetongwe ni mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka nenda okula ni Kitui mumile kwa wingi nikana wethe moka kulaki aini maitu nikana kweli tona nikana tu tayari kutongwa cia Kenyans nondo timu yake yokite mukambazi amanda nikini kuthawa kwa kitumi kiu tumala kwa wingi Kitui town kiuluni megwane Mwingi town tumala kwa wingi nikatonia ni maitu kana kwa kweli tu tayari tuikoneke tuzukumize Kalonzo wandu manini na ikana wethe bizozu ilikoneka wile na twaite kumila kwa wingi uketha andu azimetekela kana kweli ili tu tayari kutongoza Kenya. Aina na vilingi wa Mavo Nzengo ni watu la mutia mwema yumbe machama cha Wiper na ala methite malelete kukwata mbaundongo iyo Kalonzo Musyoka na vala wa makulia kusyoka chamani ki ivinda litanathela wala maitu mumies kiamani kia Wiper nyen nditonya kumailo nundu kwa kweli wa manza kila kiatumizwe wa magole mwe ya maendeleo kumanza maendeleo vai maendeleo maete kuoneka ni lazima ulikula ku president kanoti kiama kiaku uri ukatulie ndu kwa mundu ngi maendeleo maete kuka kwa hiyo onze Kenya nundu tu taxpayers gindweze mundu zaingi no tonyo kenge kanundu wa okindo kinini na gwethe ndakuona ba ala basa ona baba ku yu majuto ni mjuku nundu kwa work you to for the first time to almost sure kana 100% tutonya kunengwa tongoi wa Kenya kweli be mundu aire kwetha akuthi against Mheshimiwa Kalonzo na wetha competitor witu ni Ruto akamba twaite kwipetanga na Ruto nikatuke tukova laini kwa Kalonzo nikana ke Ruto na ke support na andu ala mako na andu mbaile nge ja kando sikongelela ila balance yani bala kirimu kubalukila with nye nona kia ito tubalukila kou ama colleagues just makoma maendie na kukwa president mo ningini nunu weona time no mazioka makelisukwa na magazi mozioka ndiko na Mheshimiwa Kalonzo takwitha henondo na monondo tukwitha weona munene wekikie no kwitha mundu aethelie alikie bandu labda atrapewa mundu realize kanunu kosie na akaze ni pole kwa venda nda siana ziko zana zako siasina zikezo kusyoka kawindani okaumo yumbe uno wakulia muika maende kwiyandikithia tako ni makura atanzemwe ya kwikithia kanani matonthia Ndongoi ya Wiper kwithiwa na vinya unyuvanini ukite nenda kurangaza jenzi mwiko munini whether we na kivande na ndwena kura tafadhali wewe matukumati alite now I think we have tujele around wiki mona kilo ikaibidi mu dibala be pale kule kosa dan sio nenga ni kana wethe ni mwaza kula tondo ebuti ito ya kawala 2027 no kura enzi yengi unaenda kule anuma Loeastern Kitui maza kuma kuweni mumalo kwa wingi ni kana wethe ni toza kura voti ya vilingi ya Mavo nitoa mwaka mweu.